laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa sallama alayhi Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetti Allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu e nemaji makko ɗi o waɗani en ɗi tawata ko ɗi tattara ɗi ala taƴude, nemaji ɗi tawata en wawata yondinade ga e majji tarfata ayn embere leppande yitere. En juuli en elaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julde nde tawata hiɗen yamira en waɗanɓe ɗum. Haray si ɗum ɗon feƴƴi mi salmini on salminago ngo hannuɗon hiɗen jokkito tarjamatu tafsir mo ɗettuɗen on. Hande hiɗen ka suratu Yusuf bismillahi jalla wa ala wa bi tawfiqihi wa bi sadadihi aya 53. Hiɗen andi ndeɗo simore ko ɓuri moƴƴude mayre si tawi cellal no woodi, waktu no woodi, e softande no woodi woni jiñande koye nde fuɗɗe awwalu sadr hara daraka ha akhiru sura. Ko ɗum ɗon faamintande ko nde woni wolude ko. Taƴindirgol ngol ko tawgol waktu o e softende nden si fandi ɗum wawata eɓɓade. Kono suratu Yusuf ko nde jumla goto kande fuɗɗi ha gasi ko haala wota pettu wona wolede ka dara wo haray haala no wengi. En yii jon noon hari hiɗen dari kawama ubarri'u nafsi e yi ko feƴƴi kon ha annabi Yusuf yaltina alayhi salam ka kaso. Ɓe ari rewɓe ɓen qirriti yeeso lanɗo on wondema ma alimna alayhi min su ka min meeɗa andude Yusuf bone ko menen woni bonɓe ɓen. Woɓɓe maɓɓe wi al'ana hashasal haqqu, hande on gonga feeñi ko min woni bonɗo on. Annabi Yusuf wi dhalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi, ko fi yo andu mi janfaaki mo mi janfataako mo kadi. Ko waɗi neɗɗo janfotoɗo ko añanɗo, neɗɗo añanɗo duncata haaju. Karamokoɓe arabu ɓe wi'ino qadiman ɓe wi alhasudu la yasuudu wa in saada la yaduumu wa in daama la yanfa'u. Nani mandite ɗum la tansawhu qad qala al-arabu qadiman, arabu ɓe wi'ayno alhasuudu añanɗo la yasuudu o ardatako, wa in saada si o ardike la yaduumu neɓata, wa in daama si neeɓi la yanfa a nafata. Moƴƴere ala e añanɗo. En faami alhasuudu la yasuudu wa in saada la yaduumu wa in daama la yanfa. O mantike Allah subhanahu wa ta'ala dandu en alhasad. Jom men o wi wa min sharri hasidin idha hasad. Alhasad moƴƴa no fille e riwayaji siɗi selli innal hasada ya'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. An gañanendi hino ñaama baraji neɗɗo wono yite ñamirta huɗo yoruko. Andi ɗum si ceeɗi yite ukkama e nde ladde a yino yite ñamirta ko huɗo wo gañanendi ko non ñamirta baraji ko rewirɗa joomi maɗa. E yino boni Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓingel nge mu'um o danda en. Awa joni en yewtuno ñalorma ka dari ɗen wonde wama ubarri'u nafsi hino hooti no wawi wonde ko kalamu li nabiyillahi Yusuf, no wawi wonde ko kalamu lil mar'a zalikha. Wowluɗo wo e muɗum ndeɗo yewtere no fewti kala bani adama tagaɗo.
daɗuɗa o wama ubarri'u nafsi ka al insanu yatabarra min al hawli wal quwwa o dandoto e feere e doole o ɗettay ɗum o natta o jonna joomi me en o jogito wala hawla wala quwwata illa billahi en faami jalla fi ulahu o wi annabi yusuf wi ma sonnajo on wi wama ubarri'u min mi dandano mi dandata kadi nafsi wonki anki ko waɗi inna nafsa wonki killa ammaratun ko ki yamirayke bisu'i bone on illa si wana ma rahima rabbi on mo joomi men yurma ko on tun wonki mun daɗata bone inna rabbi joomi an gafurun ko surro bakkatuji ɗin rahimu yurmeteɗo jiyaɓe ɓe nde ɗum feƴƴi wa qala al maliku lanɗo wi tuni bihi addano yeelan on astakhlisuhu mi heerinanamo li nafsi hoore am men hawta golle an ɗen falamma kallamahu nde o ari annabi yusuf nde adda lanɗo on yewtide annabi yusuf joni komi faala ko ya tawtan e nguuɗo laamu e ɗeɗo golle wallitoɗaami ko waɗi faamu mangun no yaadi e faamu ardagol nafa qala lanɗo on wi'i innaka ande yusuf gila hande alyawma hande ladaynaka amen ɗo makinun a woni ñiiɓuɗo tabituɗo aminun holniɗo hoolaɗo mi jonnima ɗiɗo ɗiɗi sirta makinan aminan makin woni mo hula raɗede mo hula wikkede amin woni mo tumiraka hay hunde ɗiɗo ɗiɗi mi jonnima ɗi ka leydi am en yii si neɗɗo laaɓi o laaɓay to en faami qala annabi yusuf wi awa sila faalayo en wallidir e koko halfinaɗa ij'alni min waɗan ala khaza'inil ardi e ngaluji leydi ndi jonnan remuruji ɗin jonnan ñaameteji ɗin jonnan ñandu e yarugol yimɓe leydi ɗin halfinan ɗum ko waɗi e on ɗon bange inni min hafidun komi hunjiɗo no ɗum yarata alimun marɗo gandal no ɗum fewjirante ɗon miɗo mari ɗon gandal faami ko ɗum ɗo woni na ɗaɓɓugol laamu ko feññingol ko waawi feññingol ko waawi sowndu ka fewndi no selli ɗaɓɓugol laamu mantaka kono si tawi a fawaama ɗa waawi wowlude ko waawuɗa kon jonneɗa wallitoɗa ɗum si a accirilan bimana khaza'inul ardi woni no remirte no ñaamirte no marirte no sendirte no yeeyirte no soodirte si a jonnilan ɗum jama o ŋacca e wullude heege ko waɗi ɗum ɗon inni hafidun alim miɗo hunji fi ɗum miɗo falti ɗum kono neɗɗo kadi ko woni hafidun alimun wo e golle tawa hino sengole makko yimɓe ɗoftiɓe faamuɓe ɓe jamfatako na ɗum gaynata ka jalla wa ala wi wa kadhalika ko wano non makkanna men newiniranno li yusufa fil ardi ka leydi joni non ndaru nani nde ɓe yaltinaka kaso yatabawwa'u joni hiɓe weera min ha e nder misra haythu yasha'u kala ka ɓe faala joni ɓe woni malik nabi rasul kaɓe hewti o joni ko wawa caw ko tooli moɗo yatabawwa'u minha haythu yasha ko waɗi nusibu meɗen memina bi rahmatina yurmede amen nden man nasha'u on mo men haaji menen wala nudi'u men yeɓata ajira joddi almuhsinina labimɓe golle ɓen en yii neɗɗo yo laaɓu reedu tun yo laaɓu golle tun yo laaɓu ɓernde tun ko neeɓi wo ko neeɓi si ɗum tabitema joomi men yeɓata yangi maki jalla wa ala wi wala ajrul akhirati wimami ko joddi laakara ndi ko moƴƴuɓe ɓen maranako khayrum ɓuri moƴƴude lilladina wonande ɓen amanu gonɗimɓe ɓe tawata aduna wa kanuɓe laatino ke yattaquna hiɓe rento joomi maɓɓe yewtere gasi haala kam fuɗɗitike wa jaa aroy non ikhwatu yusufa li annahu ismun la yansarif
sina ɗum ko ikhwata yusufi ikhwatu yusufi lianna yusufa mudafun ilayhi fami ikhwatu yusufa en andi kala kana fi yusufa yusufi arali ka liannahu ismun la yansarif on say wajaa aroy ikhwatu yusufa sibbe annabi yusufu ben beya sappoɓe ɓen binyamin to so kunkunno ton annabi yusuf sappo e ɗiɗaɓo onno misra fadakhalu ɓe naati alayhi ka annabi yusufu woni ɗon fa arafahum annabi yusufu kañum anditiɓe wahum tay kamɓe lahu wonande annabi yusufa munkiruna ko ɓe faytuɓe ɗo naɓe añuɓe paykun no andita mawɗo ɓuri ko mawɗo anditata paykun si mawɗo paykun wayrindiri ko paykun kun yawata anditude mawɗo on mawɗo on yawa yeggitude paykun sabu ñanɗay kaɓe bugino annabi yusufu hari on say ko si on wal ƴogaygal no tippina ɓe ƴawna ɓe ka honno ɓe anditirta ɓe hande welatafe en faami on say tay wahum lahu munkirun kamɓe kañum ɓe anditali annabi yusuf joni annabi yusuf woni annabi woni nelaɗo woni halfinaɗo khazainu ardi misra nguure misra on wattama e juuɗe maɓɓe joni kala sodowo e ma famodira yusuf ɓeɗo iwri palestine siɓɓe annabi yusuf ɓen ɓe nani misra joni ha lanɗon heɓi wallitotoɗo joni ñanduno ton weelaɗo ko ton yarata a naɓay seeɗa ɓe yeeye ko yoni janfagol ala ɗaynugol ala joni non menen ayi ko bida'ati musjati men ardi kono yahen ɗon ndaren ɓe wi'i yen yahu ndaren ton en heɓay ton mir woni nguure ɓe ari jakaka ka miñam maɓɓe ɓe ari kono ɓe anda hey aduna yiltondiray wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas annabi yusufu yiɓe anditiɓe walamma jahazahum ni annabi yusufu heblani siɓɓe muɗum ɓen bi jahazihim heblari maɓɓe ndi ko ɓe ari sodugol kon qala annabi yusufu wiɓe utuni addano yeelan bi akhillakum siɗɗo moɗon min abikum immorde baba moɗon mo hawtuɗon baba si ɗon mari ton on hawta nene no ton ka ala binyamin kon woni nene goto annabi yusufu ɓeeɗa sappo ko ɓe nene goto annabi yusuf e binyamin no hawti nene annabi yaquba ko ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo jibinno jon noon annabi yusuf faalama hettude miñam mum warta wona takko maɓɓe annabi yusuf wi ene onon honto iwruɗon ɓe wi menen ko palestine men iwri wo homɓe woni mawɓe mo on wo ko nabiyullahi yaqub wo yaquba woni hombo wo annabi wo hi wo ko ɓiɓɓe jelo onon hawtuɗon baba ɓe inni baben amen ko ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo jibini ni ko men sappo e goo heddi goɗɗo goo e miññiraaɓe amen doguno ka amen yalti yehi ka ladde maayiroy noon ha hande goɗɗo anda fiimu on no wi'eteno yusufu na kamɓe o koynoma ka ngayka ara ayna ajaban e neɗɗo si hulata wolugol ka ala haray no metti fi wo siɗɗo amen goo fayno woni paykum o doguno yaltiri ni ka hoɗo o ye fil falawat o uni tigiri men ha hande goɗɗo anda batte on ka rewri ko sappo e goo heddi wo on sappo e ɗiɗo fof kon nene goto baba goto jano o yawinoɗo la taɓutulu yusufa ko ɓuri andude o wi on ɗon yahunoɗo maayiroy ni e paykun gono ton wiyete kum binyamin kamɓe hawti nene menen ɓe heddiɓe ɗo hawti nene yusufu wi awa si tawi on sooditay misra ɗo yeeya ɗo on heɓitay haaju mon misra ɗo kumpay kum mon kum wiwɗon kum wi'e binyamin kum hawtuɗon baba on hawta nene on addano yaylan kun ɗo mi yi'a kum so on artoy ɗon addorali kum son naati mi raɗoto on yeytata on hande kadi
ko lanɗo wi ɗum ɓe landoto fi hon ɗum lanɗo ɗaɓɓiri kum andi ɓe miijata ko Yusufu ni akhi ko lanɗo wona wi'ede ka tayi jalla wala o wi nde o heblani ɓe ɗum ɗo haa timmi o wi utuni addano yeelan siɗon artude bi akhil lakum siɗɗo moɗon wonɗo ton mo hawtuɗon min abikum ka baba mo on ene ala tarawna ene onon on renta anni min oɗo lanɗo ardiɗo ɗo ɗi ñaameteeji uufil kayla miɗo timminande yimɓe ɓen peese ɗen on yi'aali wa ana komin khayru ɓuri moƴƴude almunzilina wernooɓe hoɓɓe ɓen on yi'aali no mi werniri on ɓe wi hi wosa addanoyi men on ɗon mi ɓeyda e moƴƴinde werde moɗon si ɗum wonaali fay lam ta'tuni bihi si on addanoyi allan kumpay kum mon mi yi'i kum haray si on artitiɗo fala kayla lakum indi etanede alana on ka an wala taqrabun ɓaawo ɗum taw naatitu ka leydi an hannde kadi en gayniri o aroye annabi yaquba le jaɓoyta kadi jonnude ɓe ɗo golle en yii haaluɓe wi ko an yo lanɗo sanurawidu anhu ko mamen ɗaɓɓiroy kumpay kun hettugol kun abahu baba makkum simen yehi ka rewete men wowla ha baba makko jonna men mo men adda yi'amo wo min waɗay ɗum wa inna menen komin foɗuma ɗo ko la fa'iluna komin laatinoɓe ɗum min waɗay ɗum annabi Yusuf ko jommen wi kadhalika kidnali Yusufa ko jommen tindini ɓe no ɓe hettira ɓeygore nden fof nokkungo to nga faami jam fa ala ɗo wa qala annabi Yusuf wi'ani li fitiyanihi sukaɓe maɓɓe golloɓe ɓen si neɗɗo waɗama hoore e nokku haray himo wattida e golloɓe on ɗon nokku ɓe wiyete fitiyanihi golloɓe annabi Yusuf ɓen ɓe wi'ani ɓe hey ij'alu watte bida'atahum coggu maɓɓe ngu ɓe adduno ngu fi rihalihim ka nder dolle maɓɓe ɗe ɓe soodi la'allahum fiyo kamɓe si ɓe hewtoy ka maɓɓe ya'rifuna ha yo ɓe anditu coggu maɓɓe ngu ɓe tawa ɓe naɓori coggu ngun ɓe naɓori marchandise on idan qalabu si ɓe hotiti ila ahlihim ka ɓeygure maɓɓe nen Palestine la'allahum fiyo kamɓe kadi yarji'una ɓe artiku ko waɗi mo moƴƴiɗa e muɗum wo a noddimo artay joni ay ɓe addi coggu soodugol kono tawi ko ɓe addi kon kadi timma ɓe torike haa ɓe yeeyama ɓe jonnama ko timmi ɓuri ko ɓe addi kon mbuuɗi ɗi ɓe ɗettitanama ɗin mbuuɗi kadi wattitama ka nder dolle ɗe ɓe soodi ɓe anda yo ɓe hootude mum si ɓe firtoyi ɓe yiiti dolle ɗen e coggu ngun kadi fof yo ɓe artuɗo mettatafi en faami da'wa o on sayi falamma raja'u nde ɓe hooti ila abihim ka baba en maɓɓe haalu ɓe wi ya abana ko an yo baba amen muni aminna haɗanama men haɗama hande kadi alkaylu yeeyede lanɗo on misra wi'i o haɗiman yeeyede hande kadi o yeeyitatamen misra ko honɗum haɗi ɗum wondema si a nelali jonnuɗamen paykun kun men naɓori kun min heɓitata hande kadi ko soode fa arsil ma'ana min torike ma wattido e amen akhana o siɗɗo amen binyamin ɗo min naɓa mo lanɗo on yi'amo nakkal men etane wa inna menen lahu wonande kum paykun la hafiduna ko men renayɓe kum fuy waɗatakum kono si men naɓorali oɗo men yehigoy la naktal men etantaki joni jonnu men mo men naɓoramo naktal men etane men aynaymo bono ñamata oɗo kañum ndaare moƴƴa neɗɗo sino wowlude gonga simo wolde fenande na gotu ndaare nani qala annabi yaquba wi hal ene amanukum mi hooloto on alayhi dow o paykun an ɗo mi jonna on mo yahon illa si wona kama amintukum si wona wana no mi hoolorno on non ala akhihi dow koto makko min qablu ko atti hande on andi nyande mi jonni on Yusuf har mi hoolaki on artiranaylan Yusuf hande kadi si mi detti oɗo mi jonni on mo haray mi hoolaki on artiray mo goy ko gootu mi hoolaki on few hoolare anden fof e mon ko nde mi hoolino on nden aranu ɓe detti kadi yewtere annabi yaquba wi fallahu ko allah on noon khayru ɓuri moƴƴude hafidan renowo wa huwa ko kanko arhamu ɓuri yurmede arrahimina yurmeteɓen fof so wi yomi jonnu on mo kadi
mi jonnitay on kono noon mi hoolaaki on dey andi hari dolle no tippina tun daaɗe no ɓoose udditaka taw no ngandi uruɗo luumo si rondike haa hewtiti si tippini tippinta tun uddita haray ko ma fonta daande taw ɓoyla daande haa ɗaɗi hoota non si firta on faami on say walamma fata hunde ɓe udditi mata'ahum dolle maɓɓe ɗen wajaduɓe tawti kadi bida'atahum coggunguɓe naɓornongu ruddatu ruttitama ilayhim faade maɓɓe wondude hennade marchandise o qaaluɓe wiya abana ko an yo baba amen ma nabri menen men ɗaɓɓali ɗum ɗo min wi'ali ɓe yeeyi men ɓe okka men ko honɗum men mari ko men ɗaɓɓitata ɗo sina ɗettugol o siɗɗo amen naɓa holla o lanɗo men heɓano men wuurira ma nabri honɗum men ɗaɓɓata hadihi hino ni bida'atuna coggungu men naɓornongu ruddat ngu ruttitama ilayna faade amen wondude jonnede marchandise on baba sa jonni men kum pay kum men yehi wana miru men ɗaɓɓanoyay nguure ahlana ɓe nguure amen nden wanahfadu men reena akhana siɗɗo amen on wanasdadu men ɓeydane kayla ba'irin etande ngeloba baba cume yaha ellaji ɗin ɗuuɗi en yewtereji ɗi piiji jokkay si min hendike paykun tun wana miru men ɗaɓɓanoyay nguure ahlana ɓe nguure amen si min yehi men hendoto wanahfadu si min hendike paykun kum men reenay akhana bono ñamatakum si min yehi wanasdadu lanɗon ɓeydano yay men kayla ba'irin etande ngeloba dongal ngeloba okkata men baba accu men yaha min fijirtan fi oɗo oya men fijirno faami o wi dhalika ɗum kaylun yasir ko etande newiɗo e juuɗe on lanɗo on no wawma okkude hay kayla ba'irayni on ko okkowo maɓen on o okkay on okkete 100,000 hara wattana hakkil on okkete himla ba'irin hara wattana hakkil ɓe wacci ha tay joni ma o yaha qala annabi yaquba wi lan ursilahu oɗo mi wattidatamo ma'akum wondude mo on hatta ha tu'tuni addanon mi mawthiqan hoolare min allahi immorde ka allahu on wondema la ta'tunnani bihi koma artiranon mimo illa si wana an yuhata bikum nde huɓidete ɗon on fof maayi ɗon si tawi on wi'ilan billahi wa wallahi wa tallahi on timmini ɗum men artiro yey Binyamin si tawi kanko o artali men fof men maayay ton haray ala e mon arowo si o arali mi jonnay on mo kono goto e mon mi yiɗoya yiwde ɗo so artali haray heddiɓen so artal tum fof yo maayor ton so wondiri ɗum mi jonnay on mo ha ɗo kadi satti so maayu ko men maayor hay siko kanko wara so arali tunta goto arta so wondiray e dow ɗum ɗon hare men jaɓi hara ɗettemo yaho falamma atawhu ɓe wakkiliɓe addanimo annabi yaqub mawthiqahum hoolare maɓɓe nen ɓe wi billahi wallahi wa tallahi baba men wondiri si tawi men fof men lannali ton Binyamin hewtitay so artali tun a yitata goto e amen ɗo fof maye ton en fotti o wi'a ɗette qala annabi yaquba wi allahu ko allahu on ala ma naqule dow ko wonden wolude ɗo kon woni wakilun fawtiɗo en waɗimo hakkunde me en firtuɗo wo ko kanko ñawoytam ɗette pay kunkun yaho Binyamin kadi ɗetta golle fitna janano arde ɗo heɗo de mawɓe ɓen ɓe ma kay wosawi ndi warilan harana kayri ñande ndi nangoy ma wo ndi warete ko waɗi ballo heɓatako nani sa wi ndi warilan jama on dogi ari ɓe ni honto nde ni jaka jango ka ndi wari honto ɓe doggi ɓe ardi e beɗe ɓe ni honto ndi jaka ñande ndi nangoy ma wawe ndi warilan tumɓe naw fijay ko nan ñande ndi waray ma en faami ɓayri tumɓe waɗino jikku maɓɓe wowlugol ko ala ko wana gonga
hande kadi yoɓe wowlu gonga sattay yoɓe wowlu gonga on gonga wonta gonga e juuɗe yimɓe ɓe sattay e juuɗe mo wowlata gonga en faami on sayi annabi yaquba wi wa qala annabi yaquba maki ya baniya kono yo ɓiɓɓe an si on yehi la tadkhulu wata on natir min babin immorde damal wahidin gotal e nder misra son hewti misra wadkhulu natire min abwabin immorde dame mutafarriqatin sertuɗe faame non wama ughni min minafata ankum ga e moɗon min allahi immorde ka allah on so fandi ke moɗon min shay'in hay e hunde ko fandi e moɗon wo minafata on hay hunde hatta ɗum laato ko waɗinil hukmu ñawore nden heranaki illa lillahi si wona wonande allahu on alayhi koye makko tun tawakkaltu mi fawi e piiji andin fof wa alayhi koye makko tun kadi falyatawakkal yo fawo almutawakkiluna fawotoɓe ɓen mawɓe ɓen ko ɗo ɗetti ɓe maka nene gotoɓe wata ƴawidu leggal nene gotoɓe wata ƴawidu oto nene gotoɓe wata ukkodo caangol nene gotoɓe ɓe jaɓata mawɓe ɓen fuuta ɗo woni dalil on wo annabajo on nelaɗo on wi ɓiɓɓe mum ɓen ta fof naati du laawol gotol si fof naati di laawol gotol si mayde juhiɓe re'ay yoɓe sende goto fof yo ndaaru bolol ka naatira si tawi mayde yani e maɓɓe heddi ɓen hewtitay wo ɗum wona shirku non sina ɗum wi annabi yaquba shirki on faami ɓe jaɓata ɗum pay kon fuuta no ne'ira nene goto ɓe ƴawidata e leggal nde wotere pay koye koyta woni jaɓata ɗum aa oɗo koɓe neno goto ko goto ƴawata oɗo e tippata o pay koye daranto ɗum laattako fiyo nu ɓe wi ɗum moƴƴa nene gotoɓe ɗiɗo ƴawata e oto goto yaha honto dalilu on annabi yaquba wi la tadkhulu min babin wahidin taw tummonir on fof nokku ngotun kamayde weɓiti wadkhulu min abwabin mutafarriqa yi faamu ngu fiisi mayde juhi yo on sendo fahimna inkaruhu shadid yeddugol ɗum no satti en faami jalla wa ala wi walamma dakhalu nde ɓe ari ɓe naati min haysu nokku amarahum ka yamiri ɓe ɗon abuhum baba e maɓɓe ma kana laatanoki non go yugni hino nafa anhum ga e maɓɓe min allahi immorde ka allahu on min shay'in hay e hunde ko haajani ɓe naatirgol ɓe ka baba maɓɓe wiiri ɗon wonaali illa si wona haaja tan ko haaju tun fi nafsi yaquba wonnoɗo e wonki annabi yaquba qadaha mo o hunti o wowli o yamiri yo waɗe wona fi ɗum haɗay ko joomi men muuyi kon yo laato e ɓiɓɓe ɓen kono ko min babi ittihadi l asbab walhadru min alkhatarat en faami wo wa innahu no annabi yaquba non ladu ilmin ko ɓe jon gandal lima allamnahu wonande ɗum komin andini ɓe komin andini yaquba ko mo andi ɗum walakinna koni tun akthara nnasi ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen la ya'lamuna ɓe anna annabi yaquba ko gando wonno en faami wonon joni walamma dakhalu ne ɓe natuno ala yusufa ka annabi yusufa woni ɗon joni ɓe naati misra ɓe sendi dame ɗen ɗiɗo yaariɗa goto natiriɗa tato yaariɗa nayo natiriɗa ɓe senniti si nangete maya hara ko seeɗaɓe heddi ɓen hara doga e hewtoya nde ɓe ari noon ɓe naatiri ala yusufa ɓe hewti joni ɓe tumbodiri ka saare ɓe naati ala yusufa on sayi aawa annabi yusufa pooɗi baki ilayhi faade muɗum akhahu siɗɗo maɓɓe on binyamin ɓe anditimo kono binyamin anditali yusuf kadi en faamude gisa yurmuɗo ni goy yurmino sewi moƴƴa qala annabi yusufa noddi pay kun yewti kun hakkunde maɓɓe wi inni min ala ko min woni akhuka siɗɗo maɗa on yusufu anani pay kun wi hi o wi fala tabta is wata ɗenƴo wata suno bima kanu ɗum ko koto meɗen laatino ya'maluna hino waɗa en deƴƴu buttu feƴƴe joni komi waɗuma wo deƴƴu nan komi wowli wota salo nan
komi waɗi wo deƴƴu komi woni yusufu koto ma oya ukkoyanoɗo ka woyndo anani ni deƴƴu buɗ anani ko waɗi wo deƴƴu ta wi komin de anani awa ɗum ɓe gondi ɗum hakkunde maɓɓe yalta fahimna antum maana faddalu joni andi sukaɓe hunni ko halda kon joni heddi ke golle annabi yusuf de on say falamma jahazahum nde annabi yusuf heblani ɓe bi jahazihim heblari maɓɓe ndi ɓe naɓorta ndin ja'ala annabi yusuf waɗi suuri asiqayata yarirde nden e etirde nden fi rahlika dongal akhihi siɗɗo maɓɓe on binyamin ɓe ɗetti etirde nden ko nden kadi woni yarirde lanɗo on ɓe soori nde ka dongal siɗɗo maɓɓe on binyamin miñam maɓɓe ɓenni yahe ɓe ngal hay son yoɓaali hunde mi okki on fuu ɓayon addimo mi yi'imo ko ɗum ɗo tun mi ɗaɓɓuno yahe ñande weela ɗon wo are on taway ɗo ko ñamoton gila hande mi yeyata on ko ñameten mi okkay on tu nafi ka nafaari kono ko suynugol fitinaare joni ɓe ɗon ndi dolle ɗen ɓe fokkiti on say summa refti addana jokkiti ɓe noddi mo addinu noddowo ewnotoɗo hewtiri ɓaawo annabi yusufu acci haa ɓe muuti immini goɗɗo andi jonno yahen he wodi bandi baba jonno no en binyamin hon he la ilaha illallah si baba jonnano en o haray no ɗum moƴƴali na jonno hino en hettimo hino do o yi dolle ɗe ñameteji heɓi ke ɗo ko ɗum baba woloyta ɗo sina alhamdulillah ko ɗiɗo na wolede joni ka lawol no hootede addana mo addin noddo wonodi hey ayatu halir kono hey yo setebe hey innakum la sariqun jaka onon ko wujjoɓe dare yo wujjoɓe dare onon jaa ko wujjoɓe ɗum no iwtiri ɓaaw no jokka ɓe qaaluɓe wi'i wa aqbalu ɓe fewtiti alayhim e dow jokkituɓe ɓe ɓen wiiɗon ko men wujjoɓe ɓe wi'i innakum la sariqun onon ko wujjoɓe on wujjimen koto maɓɓe mawɗon wi maga tafqidun ko ɗum hattiɗon kamon ha wiɗon ko men wujjoɓe ono wawi yewtere ono mari hakkil yewtere makko no deeƴi qaaluɓe wi nafqidu ko men hatti ton suwa almaliki ko etirde lanɗo on e yarirde makko nden ko miran hun tafira kun haalisi lanɗon no wi'imen waliman jaa bihi no wodani kala yaltinɗo kun jonniti men kun himlu ba'irin dongal ngeloba o ɓeydanaymo ɗum wa ana lanɗo on wi'i min bihi e komi fodi ɗo kon zaimum komi fawtiɗo mi laatinay wallela mi hetta etirde nde yo ar dolle ɗen tippina ɗo joni fitnaari innakum la sariquna ko fitna ɓe tippini dolle ɗen gelo ɗin haɓɓa qaaluɓe wi yimɓe kotiraɓe annabi yusuf ɓen qaaluɓe wi tallahi min wondiri allahu on onon ɓe wiɓe ko min wujjoɓe laqad gondi alimtum on andi ma ji'na menen men arali ka leydi moɗon ɗo li nufsida fiyo men bonnu fil ardi ka leydi ko waɗi wujjowo ko bonnowo wama kunna menen men laataki ha hande sariqina ko men wujjoɓe ala e amen wujjuɗo ka suudu baba mum ha hande on toñimen min meeɗal wujjude ye wujja honɗum min hay tigaren wujjali ha hande goto fo laɓɓini hoore nguyka menen baba men ko annabajo min meeɗali wujjude komin weela ho min wujjata meɗen andi wujjowo ko bonnowo ka leydi minen na bonnugol addi men ko toragol wujjugol ala ɗon on fenay on fenay fus awa yusuf tindiniɓe goyen laawol qaaluɓe wi jokkituɓe ɓen wi si on wi men fenay on wujjaali haray dolle ɗen firtaka taw fama jaza'uhu ko honnin woni njoddi on wujjuɗo in kuntum si tawi on laatike
kadibina ko fenuɓe kono wujji simen liñiti dolle moɗon ɗen ha men yiiti etirde lanɗo on e dongal goto e moɗon ko honno men waɗata on fama jazauhu mo hulata wolude ko faala o ko waɗi ɓe miija ɗum ɓe yaala ɓe anda ka ɓe andi ɓe anda waɗa nder ton ɓe anda ɓe ɓanti konngol qaalu ɓe wi jazauhu njoddi on ɗon wujjuɗo ngal ɗon nden ɗon hunde tawa ka dongal makko man wujida on mo sariyare nden tawa fi rahlihi ka dongal muɗum wo haray fa huwa ko on ɗon woni jazauhu njoddi muɗum no Binyamin heddoro ton kadi damal udditike kadhalika ko wano non menen kamen to Palestine najisi men yoɓirta alzalimina toñoɓe ɓen idan assariqu zalim wujjo ko toño ɓe wi si tawi on liñi bagasiji amen ɗi ha on tawi nen sariyare e dongal goto e amen mo tawɗon sariyare nen e dongal muɗum wo haray ko on ɗon wonɗon ɗettude ko ɗum woni joddi ko wujji ko ɗo men accatamo men yaha baba amen ko annabi ko ɗum woni sharia tippi ɗon e makko kala wujjuɗo si o nangama koyo watte maccuɗo o kurko haray ko ɗo men accatamo men fawata konngol menen ko men mbi annaba amen wujjata ko men mbi waliyaɓe men anda nguyka furiye siɗon faala andi ɗo ɓayɓe bonnara ɓe hula si tawno ɓe waɗuno arayno reedu no taƴi kono fuyi ala ɗon fo ɓerɗe mum no deeƴi furiye saage fop woɓɓe ogino walla ɓe firtude no hooli wujjata kono yay ko hutta madrusa ko hunde janga ɗum jemmata ɓe ɗaani on faami fa bada annabi yusuf fuɗɗori bi awiyatihim dolle sukaɓe heddiɓe ɓen ɓe lanciti foppu ɓe ndaari ka ɓe ndaari wo ɓe tawa fuyi ala ɗon annabi yusuf ya haɓɓe ngal ɗon sukaɓe ngina men wowlanno minen na ɓen sulmeji minen na ɓen wujjoɓe haɓɓe ɗon ha moƴƴa innakum la sari'una na menen firte ngal la kadi firta ɓe firti dolle sappo ɗen foppu majje hay gotal ɓe yaali e nder mum ɓerɗe no deeƴi kayiyaka wo haɓɓe la ilaha illallah ɓe anda ko wolete innakum la sariquna menen hay tigare men wujjale ha hande sariquna fi on ɗum haɓɓani en ɗon ɗon ngangal innakum la sariquna onon on anda ko wolete la ilaha illallah fa baɗaɓe fuɗɗori ɓe awiyatihim dolle siɓɓe maɓɓe heddiɓe ɓen qabla ko atti wi'ayi dongal akhihi siɗɗo maɓɓe mo ɓe faala yo heddoton on Binyamin ngal ɗon woni dongal sakkitingal ngal en yii ɓe firti ha hewti ɗon tum summa stakhrajaha dongal ngal firta tum sariyare nde yani ɗo ɓerɗe helay ɗo ka hari ɓe heɓi tamaw hotugol ayi mi wino baba jonni en Binyamin ɗum ngala muskila en heɓay ko ñaamen joni noon on yii ɓe wi'i kala tawaɗo ka dongal mum miran hunkum haray on ɗon ko ɗo accete hoote hiɓe haldano si o hootali fof koye maayuga en yi golle ɗen kan yaali ɗo no hulɓini goy summa stakhrajaha on say annabi yusuf yaltini sariyare nden min wi'ayi akhihi ka dongal siɗɗo maɓɓe on Binyamin ɓe wi nahino sariyare nden ɗon innanmi innakum la sariquna wujjata ko honnun ni na sariyare ande ni wujjoɓe mi hokkora on wujjonmi ɗo ko hombo mari ko wola ɗo joni hombo mari ko jaabo na kundule fermi wujjoɓe aron mi werna on mi okkora on ñaamon mi werna on waalo ɗo mi yeeya on mi jonnita on marchandise mon on tawon ala ko waɗo sina wujjugol ndaari nahino sariyare nden ɗo innami innakum la sariquna wujjali hay tigare a hande nahino golle mon ɗen ko hombo wowlata ɗo goɗɗo aynal kalam na wi fa zalimu la kalama lahu wal madlumu lahu al kalam toñaɗo no mari ɗengal ka toñuɗo no mari ɗengal waɗi tek foppu de ɗo lanɗon wowlay ko faala wo
ala ko wole kono joni ɓernde uddi e ɗo fitnaari ka hari no juuɗe no bambede takke wi'e wujjawnu saari guna hombo innuma ɗum menen naamen saari guna kono ay joni bontaali jomme wi yusufu ko ahsanal qasas ka onduru jayyidan kono ɗum ɗo ko siɗa andi balaga anda no waalori non ndaare jomme wi kadhalika ko non kidinamen tindiniri li yusufa no hettira siɗɗo makko on o addoya heddiɓe ɓen sinangol ɗo laawol rewano welatano laatinde en faami jomen wi ma kana annabi yusufa laataki li ya'khudha ko ɓe nangoɓe akhahu siɗɗo maɓɓe on ɓe gollitira e makko fi dinil maliki e shari'a lamɗo wonɗo misra on illa si wona an yasha allahu nde allahu on haaji ɗum ko waɗi heɗite moƴƴa shari'a annabi yaquba on palestine mo wujji si nangama o piyatake o waɗatake hunde haray fa huwa jaza'uhu ko maccuɗo mo wujji on o wontata shari'a lanɗo misra on mo wujji nangama koyo piye soke joni noon ko joomi men waɗi ɗo ko a andi yimɓe heddiɓe wonduɓe annabi yusufu ɓen fof anda annabi yusufu watti sariyare nden ka dongal siɗɗo mum sabu ko ja'ala siqayata fi rahli akhihi wi'a na ja'alu kamɓe tun sori nde ton ɓe feññini nde majji jokka joni noon nde foppo ari darani ɓe landano fama jaza'uhu in kuntum kadibin si o nangama tawi ko goɗɗo e men wujji ko honnu men waɗata mo haray fa huwa jaza'uhu andi joni ɓay ko ɗum haldano hande kadi sari allanɗo on wawata dogude maɓɓe ɓayna ɗum ɓe haldano ɗen famude joni ko ma tun doga sariya mo ɓe haldidano on woni sariya annabajo on Palestine wi'a gasi joni ko non wowluno wiɗon na wujjoɓe halduɗen kala mo mi yiiti sariyare nden ka dongal mum fa huwa jaza'uhu haray nanganelango ɗo nattemo to ono yahe goy wimi eyi waɗe jaare ni la o yago welata fi ɗo ka welay fi huccito yaha ɗo hiɓe andi ko ɓe haldano ko billahi wa tallahi wa wallahi si o heddike ton men artata ɗo men fo men maaye yahe ɗo ko ɗum addano to o henda welay fi joni a yahe welata fi satti ken on yaata wawanani konnu faala ɗon konnu wino ɗon ko mene wino fa huwa jaza'uhu kono ɗum wawata wonde konnu wawi wonde heɗo men meɗen dartude feere abbo men lanɗo ɓe ɗettiti feere mahi jalla waala wi narfaw men ɓantay darajatin darajaji ɗi man nasha'u kala on mo men haajani men ɓantanay mo daraja ko ni jom men ɓantiri daraja annabi yusuf yi o wi wa fawqa kulli dhi ilmin alim hino sengo dow kala jongandal gando ha hewtoy ka joomi meɗen koye makko haaɗi mo yiɗa ley ɗo no fete fetennowo no woodi kaw yata o uggino o heɗito ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim joni en andi joni ari ha binyamin nangama no haldano ma o hoota awasi o hootali ko ma artironmo illa an yuhata bikum on fof mayon joni ko kanko ni jaza'uhu kono wiwno ɗum en yirimo sariyar nen joni o hootu onon hoote men hootata men hootata en yi ko ɗo dari daroɗen aro en ɗettude ɗon daren ko honno ɓe hootirta si ɓe hootay si ɓe hooti kadi ko honɗum wonoyta en faami hada wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. لا والكسل كلا والبي والإبانتال